Assalamu alaikum туғандар. Мына бүгінгі күнде Қырғызстанға қазақ бір туғандарыбыз, өзбек бір туғандарыбыз қонаққа келіп отырады. Анын арасында мынакей блогер жигиттерибиз келіп отырады чогуу. Ысык-көл областынын Каракол шаарында мына конокторубузду тосуп отурабыз. Buyursa, mına Özbekistan'dan geldi tuğanlarımız, Kazakistan'dan geldi. Kazak bir tuğanlar. Konağa gelip oturuşat. Hoşantep buyursa mına ki. Kazak, Kırgız, Özbek bir tuğanlar birgelikte çoğulu oturabız. Koy suyucu, yana koy bağıcılar. Oh, gelip bir kardeş oturayım, az mı? Ana hareket. Can dostu kilo.